اندام کنگرستان و مجلس مالبات شهیدان درباره خودی درکتنا زمان کردی آخرین تماشاوان هجا جبرگو مجارک سرکه و گرینگ حساس جدهمان دمیده لسوریه. وانی نافبوری هم کنگرستان مجی مالبات شهیدان گوتن چید به بلا ببه ام دوج زمان خواه تجاری برناده. ام دنگی خواه دیگینن هر دوری جبونا زمان منی کردی رمت عمیه زمان کردی اساسی بنگا عمیه پشتی گو اف شهیدی افقاس شهیدی گو مدانینه امسر خطا خواه ام ونا سورا دولتا گو هاتی حاضر کرن اش خواه ام نبوی دستوری رانن ام وقتی سازیا مالباتی شهیدا جی ام دبیجن ام دج خطا شهیدی خوشی ناقرن و ام دج زمانی خونی کردی جی ام ناقرن زمان كردي يعني تشما انه زمان داكي قبول ناكن امجي قبول ناكن هاي روق اعتراف زمان منكر امجي اعتراف بيناكن ام هي فيدي كنز زمان مي كردي دستور بيدانين يعني وقف قيس خار وخباطي ملتي مكريه وكنا شهيده مدنيه ايرو رود من زمان قبول ناكن امجي قبول ناكن البيد زمان بدستور بيدانين وباثبات كرن امجي قط امجي قبولنا كان زمان مية امج زماني خد انا كفن ام يصير زماني خو باخ بالحياه نقطه فين دلاش مذهبه ام زماني خو بيجن وبيجن نبجي متفيد سوري بيدانين وكدت بيجي يعني اني قلت نيمه برا بكين وانا بكين حكومتها دمكي يرو رد باعتراف في زماني ببه كدو تعبان خورطه كنا بان شهيده تعبان شاغرتي دبستانه برا يرو بعدين مينه ام هبيدكن بس بتاندن ودستور بيداني